وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعادا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء، para alim, para ulama, para masyayikh, serta jajaran para muallim, para guru, secara khusus guru patan kaula sareng guru patan ajunan sekesempatan mangken sami-sami alengki ka di tempat. Secara khusus ajunan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Hafidz Salam beserta seluruh jajaran majlis keluarga sesangat abdina amul jaaki. Ajunan semulja Kiai Haji Taufikur Rahman, ajunan semulja Kiai Haji Salihuddin, ajunan semulja Kiai Haji Bahruddin Salam, ajunan semulja Kiai Haji Hasan Rais, terjukan tak kalib ajunan semulja Kiai Haji Khalil Ahdi. Benda seteja para kiai, seteja para guru seampun alengki kat di tempat. Nyuun sapora beten kaula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisah setempat kika dito tisah Bucur Bara. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Kika dito Bapak Qadari SHI beserta seluruh jajaran-jajaran tisaipun dan seteja hadirin, seteja hadirat, wali santriwan dan wali santriwati Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Darussalam seperti kaula amul jaaki. Alhamdulillah, kalau ben taufik hidayah mauna ipun Allah kaula sareng ajunan kesempatan mangken, kalau ben kabadaan sehat, kalau ben kabadaan sae sareng Allah takdir aleki kak dinto, semoga perpangkian kasayan akan bisa mangken kak dinto beni cuma itunya bisaos kaula sareng ajunan asareng kalaban para masyayikh, asareng kalaban para guru, semoga apapun polong sampai ke ajunan Allah kalaban catatan sateja sehadir termasuk ahli-ahli swargana Allah. Amin. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apektah kaula ajunan dari alam peteng eki beka alam terak, dari peteng budu eki beka terang ilmu, sehingga kalaban ilmu seepekta sareng Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara sehak dan sebatil, antara sae dan setak sae. Kalaban raja pengarap sateja sehadir, semoga tercatat sebagai orang sekenging syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Selanjutnya pun beten gula nyuun saporah terutama dak sahibud dakwah wa sahibul manzil secara umum dak ajunan sateja. Manabi beten kaula lambat da pangda kadin tu aslina gula berangkat ni pukul peto istiwa. Karena memang medan dari compok saya keluar ni kata pati saya akhirnya dapat sampai setengah 11 nyuun saporah dan kuda lambat asli na benih kuda selambat keng sampian sekak kantung ada gelung ki
Saking sampean di tenggol 11 kula kanten bakul ngada iki. Para bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mangken kak dinto acara haflah ikhtibar. Setiap lembaga, setiap pondok pesantren, setiap madrasah pasti mengadakan acara ikhtibar wal imtihan. Iki napa punten? Apa napa acara kak dinto mik parlo ibadah aki para bapak para ibu? Acara kak dinto tak cukup sekalian, bentahun beda. Biayana banyak. Satu aja sealaku leso. Panjenengan ari mangkin muang bektok nakin hadir kak kantok. Anami parlo ibu beda. Bahkan mun parlo ajunan satu aja untuk acara mangkin ni kan nyumbang. Nyumbang tak nyumbang? Majar tak majar? Anikah ajawab kapi. Mak kita berikan sama ringki. Punten beri kapi tangki bu. Mungkin apa boleh keng pah kesombongan ikhtibar tak nyumbang aja ni kak pun pelembungan ni melek kapi tungi dengan. Padahal ni kan 15.000 bukan iki. Ni kemenangan telok 45 iki gemet. Napa boleh untuk acara nikah. Nikah pun lagi kapi alhamdulillah. Kenapa kok perlu adanya haflatul ikhtibar wal imtihan? Ana pemik perlu pentahun ibadah aki dengan biaya yang besar, dengan waktu yang mungkin pada hari ini khusus acara kak dinto selain tak bisa kalako. Ada dua alasan para bapak para ibu bitan kula mangken. Setidak-tidaknya dua alasan kak dintoh seako tuaki illal mardo sehat ni kepada ben mahkota na raja keng tak kira beda tahu kecuali orang sakit. Ketika kiki ni kakari telok buk mun ki ngodah tak aroma sejak kiki banyak ni kan nikmat keng mun lagi kiki karempak aduh kau tu dalam bangakan banyak dong. Arapa orang ni kemun ki umur 30 kok aja metal potel kok sampai ewel suwel tapi keng mun lomur belum polo tak usah aku ajam kok sampai ngakan tetel selah tetel tak ekor lagi kina cekak ke tetel lagi. Baru kalau sudah nikmat itu tidak ada akan terasa betapa pentingnya nikmat itu. Makanya lambat beda lagu senikah. Kalau sudah tiada baru terasa. Ini kopak ada tahun datang negaki orkes baik dia. Allahumma salli ala Muhammad. Semua nikmat itu akan terasa ketika sudah tidak ada. Makanya kata Al-Imam Ghazali, la ya'rifu qadra sihhah illa ahlus saqam. Tidak ada yang tahu betapa berharganya nikmat sehat kecuali orang yang sakit. Ketika aki beras beri korse langsung toju ceplek bengkong tepen itun butun dua pantojo pahiraga kedua. Teti ibu di beda bengkong ngabelambe keng tak temu. Baru temu ketika beda tun butun naik kina bangki. Begitulah kira-kira. Namun kehadiran kaula ajunan kesempatan are mangken bukan untuk membahas nikmat yang lain. Terlalu banyak nikmat Allah. Khusus kaula sareng ajunan bi Allah parengin anak foto. Senak foto na kaula ajunan kak dinto parengaki sebagai tip-titip. Setahun sekalian toreh syukurin terus kak dinto. Kalau ben isyukuri semoga Allah tambah nikmat tak. Bisa saja ang tambah, bisa saja ang pakun tapi Allah jadi pinter. Bisa saja punten pinter pakun keng sehat lanceng umur. Yang jelas kalau syukur ampun ekalakos Allah bakal tambah kesayan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tak saja manusia ni kebisaan di anak. Nggih napa nggih? Anak ni beni urus naring tuah soalah. Beni. Coba minta percaya. Bagian saya seragaman nikah nih, laki bini nikah anak ngepak napa anak ngembuk nikah. Anak ngembuk. Anak sampeyan nunggu, Bu. Tadi gula tanya, asitet bisa ke bayi Japar ya, Bu. Tak kira tahu, berarti bini ding sembian napa boleh sa ke bayi. Kandungan lah sengang bulan lah petong bulan embung tibi tak tahu dalam esena napa tetel napa becit napa laki napa bini eki napa ki. Tak tahu. Kandungan petong bulan selaki apa tanya kamban ya ba tang bini je ngandung kira-kira anak ngi dalam je laki apa bini emban apa nyampit aku jong mun tabung loncong laki mun tabung bunter bini teku tabung loncong dia mah bertabuk tak kotak saya kawan aduh macam laki ari kok kapan lahir salah bini kembar ngucak mi salah bah le jalla taala jong manusia tak tahu masalah urusan anak iki napa ki. Banyak tero andi anak laki keluar lah, tero bini keluar lah, laki tak tahu manusia ini cuma usaha aja pun reng tani, mun tero laki karena ongke di kanan turun ke kacir laki,
Muntro bini bolik, ongke di kacer turun ke kanan. Muntro tak andi anak, gempang, ongke di kanan turun ke kacer cek buam-buan sekali. Kanang ki, anak ni kalau bisa bu, benih di ngereng tuang, buk tenak. Banyak orang ni ketero andi anak, keng muncepon Allah tak paringin, pakun tak bisa ngagungi. Engki na bangki. Beda orang terus tak andi anak, polan mantan anyar terus tak andi ke masuk KB. Kelero masuk kabi, ya kembar oleh nah. Mungkin apa mungkin? Makanya Allah dawuh dalam Al-Quran, Inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ada 5 perkara ring curbara ede lembab lemak ni kata rok norok nggih. Ada 5 perkara ring curbara lemak ni kering curbara tak ninguning kasokan Allah secara mutlak. Yang pertama ilmu sa'ah, bektona kiamat. Beda ring curbara tokang, beda tokang keng lopod dia. Indonesia ini kan 3 kali kiamat keng burung ngetok tanggi. Tahun sangat-sangat kiamat burung. Tahun 2012 tegak bayaki lagu kiamat te burung kia. Kan beda. Ramirota kota kampung bentisa kiamat la para orang sosa. Cangring Amerika bekal beda gempa 2012 langi dumpai. Kule tempo na bede ponduk lagu ni kule kira pikiran nungkumun pah beda len tu dak emak jang kule si sosa beni masalah kiamat tah. Kule si kira pikiran pulan kule kita abini. Aduh mun pah len tu jang kule. Akhirnya 2015 kule keluar ponduk langsung pah abini. Alhamdulillah len tu TV pun malam mungkin. Cak gila tak tahu kakilek. Tahun 2020 ya tiaki boleh dibering. Makanya kiamat ni mungkin kita tak bisa. Allah yang menyatakan innallaha indahu ilmu sa'ah, kiamat ni kagungna Gusti. Yang kedua wa yunazzilul ghais, Allah sema turun hujan. Hujan tak hujan beri. Padahal beri ni morabit. Mungkin apa ki? Datang ke bang ngucap paling keng tak nyarang. Makin nyarang ngemuncang Allah hujan terus bu. Tak bisa hujan ni kak, no bisa. Napa boleh keng karo tingkat tegulaban sampian. Bengkalan itu mangan. Ada cicit dari Syekhona Khalil bin Abdul Latif. Namanya Kiai Haji Abdullah Sakhol. Beliau kak dinto termasuk ulama yang mempunyai karomah. Makanya pun wafat. Ki Oding, Ki Abdullah Sakhol ecabi sibik masyarakat. Mator Kiai, beda penapa? Dan kula teronyo ona barokah. Penapa? Andi acara nyon tua naman terta ojena. Jawab sareng Ki Abdullah, gampang mentro tak ojena sampian. Penapa Kiai? Saya pertama maca ayat kursi 6 kali. Engki Kiai. Si nomor 2. Si nomor 2 acara nasabe engak tengah nanimur. Napa artinya? Mau disebut kanam borak banyak isi nyarang pakun terus kak. Engki napa Ki? Pakun terus. Tak bisa. Ya masalah keng usaha wajib hasil pasrah akidah Gusti. Yang nomor 3 yang urusan Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah seoning esena kandungan manos. Selain tak oning anak andi tak andi urusanna Gusti. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, manusia tak tahu apa seekalaku walaku. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ben manusia tak kira oning etanaka imma kuleban sampian sete lemak perkara ni kecepon Allah kuleban sampian usaha saus tak usah norok pasrah akidah Gusti. Jelas. Saya ulangi. Apa kaula ajunan kesempatan mangken mek parlo asyukur. Sepertama mek parlo ibadah aki ikhtibar. Akompon eka dintok. Kaula mangken ni katore niataki bentuk syukur dak ka Allah. Seka dim mereng curbara di Allah paringin potra. Bahkan nikmat selebih raja dari potra saya paringaki dak kaula ajunan. Potra kaula ajunan bi Allah padat tina foto saya ngerti ilmu agama ni kasi paling ontong para bapak para ibu. Luar banyak orang bi Allah tak ibri nak foto ajunan paringin nak foto.
Iluar bada orang ni kai paring nak potok keng putrana tahu ni ngaji putrana tahu ni ngabajang deng cur tengah salah ibriin anak pas anang bi Allah pada tinak foto si bisa ngaji Al-Quran pa bisa tinak foto si bisa abajang pada tinak foto si apolong ben ulama tak ada kenikmatan selebih raja tempong orang andi nak foto si nak foto dan nikah ngerti ilmu agama alhamdulillah ajunan para ibu sampurna para bapak sampean epele bi Allah pengen nak foto salah ibri anak anang pangerteh ilmu agama pa uning ngaji amin Allahumma amin Allahumma mun anak nikah uning ngaji ka mun anak nikah ngerti ilmu agama sering kula ngabala tak usah mate reng tua ki odi anak ngaji reng sepona celep napa tak celep ki odi sembian mari tarawih depak karo mani ke karena kolek patada sambil kok rokokan kut nungkut kutrukutan sambil gultung tuut sembian tak ngaji keng putrana bede masjid pak ngaji وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Tatang ke ngocak siapa ngaji kana Miss Naji nasab anang Mang Patu maru Mang Patu mana siapa juga ada jelek lagi na sunarti roy kok harap magi embungi capok untuk kang ngaji ki na bangki coba ngicok HP santri na siapa aja kan lagar sini ke kiai ini kampo milu bak cubang nggih pada bi TV lambang emban nyapok TV lambang gak ki TV lambang ni kan ngakuyan ten nggih lambat ni kan ngakuyan ten kiai ni kan menikir-pikir pada bi anten TV lambang mun TV ni kan kempere cuba saya pebicek beni TV na anten nah poter terus banyak ke lupa boleh kerapak potong ke le tu TV tak bicek anten gemet nggih dadi mun TV na butuh saya pebicek keng mun TV na kempere genteng saya yalem beni anten ling kaki mi terak TV na boy yo cok ndik politron ko sanikah mun bagus tero kadeng ring tuwak saya yalem keng mun coba saya campur guru tapi tinggal cek guru mulang santri ni ketocok na benih keng tro yalem bah keng tro ridon Allah baik yalem tak yalem ya kueh kota bepunten sampian kasokan napa tak kasokan sima becek putrana ajunan kak dinto para alim para ulama guru kaula sareng ajunan iki na bangki aduh keng mun anak nikah saya bu mun putra nikah bagus tak usah saya ilmu kopur kaula ajunan sering kula ngabala setiap acara pengajian reng tua dalam keadaan sakaratul maut reng tua dalam keadaan naza keng mun anak ngerti ilmu agama reng tua saya tak nak foto dateng kentung situ ngarepu reng tua tak kok mati tak ngiba Islam ben iman entar kating reng tua sambil ngiba Al-Quran Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin situ ngasih ngodaan dateng pole tak sempat ngalak Quran maca surat siapal Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sing ngodaan pole dateng tak ngiba Quran ko pengaring tua se mati etalken la ilaha illallah la ilaha illallah karena anak seoning ilmu ngerteh man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dukhulal jannah tak deng curber tak deng bengkalna mun kalimat terakhir asangu la ilaha illallah pasti masuk surga ring tua saya erpu kala bentalken la ilaha illallah etalken kelaban Al-Quran tak ko erpu bi setan keng mun anak tak uning ngaji tak usah ring tua macedi mati ya pernah kana dateng bening ngalak Quran pah nekuk ka bau na macedi pateger teh apa sih ero pateger je kak cek ring mati apa hetelkan pateger ya norok buntek macedi pateger orang mati ada bukjak telken lain telken kalaban dabu la ilaha il neka dabu na kanjing Nabi lakino mautakum biqauli la ilaha illallah saya ngak mun badaring mati cek kan dai lain cek empuk repan dateng teh ngak kang kok kaki teh engkok sunaya teh eko tinda mak kita engak pakai ngesoro ngak ngingai sampian dia tak usah kan dai lain telken kalaban dabu la ilaha illallah cara nanelken rebuk mara piring ngagi pong tempon abolong dia
cara nanelken dia tak kuturus terusan make etelken sakalian mun sematiani kanurok bunte ambuaki jelas etelken senikah la ilaha illallah sesekarat paha kebi la ilaha illallah ini kata usah telken dia kan maca aki yasin kiapun Imam Abil Fidh Al-Khawbawi atau Imam Ibnu Katsir nazalat alaihi rahmah pani maca aki yasin turun rahmat Allah pah maca aki ar-raqdu liushila alaihi khurujur ruh maklaikum pang keluarannya be tetimun lama yitne kanurok bunte ada la ilaha illallah telken ni kata usah telken tak panapa jaga bayi takku akan delain mun akan delain telken boleh teti saya maksud kalimat terakhir la ilaha illallah ni kebuk benih kutu mari ngocak la ilaha illallah pah mateh punten maka si ada la ilaha illallah mangken duhur mate nak kedi mari isa ni kapadah tak napa sepenting dari la ilaha illallah ke mate lo cak ngocak lain teti benih kutu abarung kalimat terakhir la ilaha illallah ni ke benih kutu senikah la ilaha illallah pah mireng mati deh kuta Indosiar aja bok tak rembukan ben malaikatnya mana wah dia pun tentak kutusan nikah kalimat terakhir la ilaha illallah nikah sepenting mari ada la ilaha illallah sampai mati tak cak ngucak lain maka se ada la ilaha illallah mangken se mati ni keleku pada mangkana nelken reng mati dia tak usah abid abid jelas ki sampean jampoi pajek kajen buk pah tegay giding kembong temur pah tegay giding ka kodi desa salah dia pah telken lagi ke kopeng ipakajo pas ada semalam tambu sekali untung se mati tak engak geremak cetak kerja salah lagu na pah lagu saya kok nako iruwa ka Allah cak gelak guru nasa bode bok Allah nemu di mana lagu je saya wan nah siapa gelak dah iya sampai sih nggak ngencat kemin kang Allah apa nak boleh saya mati cek kulit si beres gini ngakim rengis kak tak buang busa kali amule sopu sampai asar Allah asar ngarales sok pah ngocak ke ambuk gente buk apa tak lemat kok mun tak lemat cekel buk mak lemare gente bi embuk ke di ngumpuk ke lagu na cung santaan boleh Allah aja mun kena sekat kali pengencat ben mi kemen bu ongguan mare kaya ngai bu pun temen abolong bu saya ngak mun bereng saya ni kaya ngai ini senika ko pengen ni cek je kaja la ilaha illallah mun norok bunte ambuaki tak mun la ilaha illallah lanceng gelu tak takokkeun pertengahan pas pege pas mati takok mati kafir debuna as-Syekh Ismail Osman Azan Al-Yamani yang sepona saya Muhammad sebiasa ke Indonesia pernah menyatakan mun bade orang sakarat adebu la ilaha illallah kan pertengahan pas peke tak sampai mareh maka nika tulis asangu la ilaha illallah kamilan secara sempurna loh kan tak mari gele maki tak mari cek lengucak keng malaikat senyabut ngade gelu le kan engke kan lengucak nih maka ada cepon saya Ismail telken la ilaha illallah masalah kan peke kan tengah punten nika pakun yang ke ada la ilaha illallah secara sempurna karena orang nika ampun usaha keng keluan aja le sedepa jelas engki jadi tak usah terus-terusan bu mun norok bunte maca aki yasin turun rahmat Allah senomor 2 maca aki ar-raqdu gempang keluarannya bah banyak saya gempang keluarannya benikah sering kula ngabala saya gempang keluarannya benikah saya paling pokok cepon ulama siwak makanya kanjeng Nabi adabu cak saking tak mamalarat kau ring curbara siwak ni kai wajib pakinah laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak anapa siwak ni kami begitu penting siwak nikah yang pertama eka cerdas senomor 2 eka senengi malaikat senomor 3 eka furse senomor 4 si paling pokok eka gempang keluarannya bah siwak nikah eka gempang keluarannya bah kak keng orang curbara banyak salah sangka walan siwak kocak eka gempang keluarannya bah beda orang mati ya tak lemat te paingal aki siwak itu rot aki kacolong deh benih mangken ki beres ni kalau biasa aki asiwak sampai neng kitab cerita aki bade situ ngoreng ni ke asiwak keto apa aja nga asiwak ngaji asiwak ada marina ada asiwak mari ada asiwak masang kelampi asiwak situng bekto ni ke asare nah asiwak pas siwak ke esabe ebun kanan nah kalaban baro kana siwak
orang ni ketika tedung ku tak pas mate kalau ben baru kena siwak mate nani ka tak tahu sampean nya besi tebu tak ikres saking dari gempang ilmu kubur yang tadi malaikat ya fulan marrabbuka pahalin katolengan si mate tanya kibi malaikat apakah siwak ini nak dikelami tak ada emai ko ilmu kubur jadi siwak ka insyaallah rincur badak seni kacukan amin Allahumma marrabbuka letolian deh apa teh abarokok kan dulu lencar tidak coba mantar pada Islam amin amin Allahumma maka biasa kia siwak ni kan ngakui kaju arok anak pemi arok kak kaju arok ni kelemes mun becarok om titipan ni siwak kaki om mangalai kelesan mun tada ngakui sekasar pada pada kaju arok tandi ngakui bukan acem bukan jati tak napa lagi kenja tak santak kita kok jati tak luang sih dalam korpas kapi sepaling gampang buk ngakui rambing mun tak andi kaju sampean ngakui rambing maki toncuk kor gera padas lina sepenting benih toncung tibi kor infis walaupun itisol tak sah sampean andi tetangga laku betok tahan ngegera kriking tega teti pol-pol kapi enceng kak ngicem toncung kak kaya apa lek kaya siwak oleh korja kekek kak muni kekek tak kau tak beri mun ngicem apa oleh iki kota bisa paling gampang ngaku ini kan nih mana baja ngakak sampean ke ngak ipana baja lagi mana asurbanan eta ki siwak pada mun tandi surban ngaku sampean ring tani kan tak surbanan ngaku lengan kelam bisa paling gampang ini kan nih keng kulam po mangki masjid biasa siwak yang kui sarung ngau ini ya pun tentak pana pekeng mun tempo naman ceng sarung ay pekatas takut siwak si bebe nganyol lagi cak gila tak tahu kaki bok oh tak ada nengen kok ngebeda katang kelompok ya apa munik binik buk sepaling gampang kan ngakui ruku ki senik kan nih ngakui ruku sampean senik kan nih jadi ngakui ruku nah senik kan nih jadi mun ruku na ruku pote yang kui dua reba kelir bukan ki ndak teti batik Tanjung Bumi yo Allahumma sholli ala Muhammad anak yang faham nak foto saya ngerti eja gering sepo lebih-lebih iajunan epon Gusti Allah nggih napa ki ontong ongku se andi potra bisa pengetahuan agama ben malam Jumat ben malam Salasa kakopuran naring tua yasinna ibaca la ilaha illallah Allah Allahumma sholli ala Muhammad mangkana mangken hadir kaula ajunan toreh nyata ki syukur ke Allah kak kaula sareng ajunan bi Allah epele paringi tip-titip rok patoro se anyamana po lebih raja dari nikmat nak foto saya beri nak foto kaula ajunan pateti nak foto saya ngerti ilmu agama amin Allahumma ni kan nikmat saya paling raja anak nikah samratul qalbi bi napa samratul qalbi buana ateh tada kesenengan ni keselebih mas seneng ketempung kesenengan si omber dari nak foto iki na bangki sabarika kak tada kesosaan selebih mas sosa tempung kesosaan si omber dari nak foto iki na bangki mun nak foto ni kebagus nih bintang di atas bintang 600.000 opo napa boleh ni kak ini 600 bintang di atas bintang opo piala kerja hadiah nak foto huleban sampian dia kata orang tak usah bah keng olehkan bintang di atas bintang 600.000 tak usah bintang pelajar tak oleh pak tak usah bah keng piala seekor le keng menang lomba biasa juara tunggu ika dari bunga embuung seacereta kata tangke seminggu tak mari keng menang lomba juara tunggu ntar kau leman alhamdulillah tangan niki beri mana menang ntar kering mati tang menik menang pole lambuat juara tungki beri mana menang pole tatang kesengi dengan kita ke belenget wala na cerita to tak buang buta tang ketega cabis ke kiai engki kiai anang bunga no lakar menang lomba ungku engki lakar juara tung engki lomba napa kiai lomba ngakan kerupuk
Cek dengan anak king menang lomba kan kerupuk pepungan luar biasa. Anak iki na bangki. Tak pernah boleh kaula ajunan di akhirat para bapak para ibu seteh. Bi nak foto pas ekeremin Fatihah. Bi nak foto tahlili. Bi nak foto iya oleh. Lupa mungkin bade sing ngocak cepon hol tak depak kering mate ka. Ibu galan sebode ni. Muni mekasen menteri Allah berselamat amin. Oi kebele masuk neraka ibu galan muni tahlil ni. Kebele tak depak kiriman kenceun, tak masuk je. Kula sering ngebele setiap acara haul. Kula ni ketu mani telepon bi orang Malaysia ta. Kula ngisen pulsa ka HP na sampean, tek ku aki masuk. Tek ku bi kula ese 50.000. Pulsa dari Malaysia kirim 50.000 ka Madura masuk. Masa kula sampean ngirim yasin bentahlil ka kuburan pas tak masuk. Berarti malaikat pah kala ka pulsa aja. Mi pah cek saran negelu engki. Gus Dur teman ditanya aki, Gus, mun beda anak pinter ngaji, pah ring tua mati pah ikirim yasin bi anak ikirim kulhu ikirim tahlil. Depak apa njo yasin? Depak jang Gus Dur. Mi temu cek depak Gus. Cek dengan kok mun ngirim yasin lok toman ipa belih dia.